Miss Mizoram sang ni som ni thlanna azo felta akai noi po ni lem lovin Miss thlanna zualte sawisel hlawh then khatte I hantar langte ang Mary Leona Gage kumsang khazakwa somnga pasari khan Mary hi Miss USA tan thlanna niya mase dot chi hrang asoya wangin ani na hi hli sak le ne Mary hi Miss thlanna hian pasal nei to poni mai lovin fanei to in atel ti mu chuania hei hi Miss thlanna andan kalnin kumsom pariat mi ni nain chala kumsom ni pakhat mi alo ni jok bok Miss USA ni na anhli sak nuwa hian achanchin hi alung chiat thak viau ti te anla mu chuak ta deuh le ngal kumsom palimi ani in pasal anaya a pasal ti du da na tanga tal chuatumin Miss thlanna le modeling lama alu talonia alal lukhum anhli sak nuwa hian anun beidong chu inti hlum hatuma ri hlawanga in afa kuthak chi nga te pu anita zel boka kumsang ni soma khan thia achanchin hi kumsang ni panga apuang chuak chau ane Alicia Machado Miss Venezuela hian kumsang khazakwa samkwa paruka khan Las Vegas Miss Universe lallukhum haron khuma hemi kum hian America sumdong le President nizuita Donald Trump chuan Miss Universe thlanna hi neitu ni na aron chelane Machado hian Miss thlanla hian paunza som paruk velin ari na apai mana lallukhum akhum le nuwa paun som pani bor velin ari belleta Miss Universe thau chi tia soi anitani Trump hei chuan thilei khol aniringotalom le tin asoi hiala panina Tyrin Manseli chu pakhatna ni tir tumna te po au mana amai ro chu Machado hian ari na pai turin tran ala leta alal lukhum chu ahum theita ne Ingrid Marie Rivera Puerto Rico nula hi kumsang ni panga khan Miss wala anramayo in pahni na aloni to kumsang ni pariat Miss Puerto Rico Universe inti siak na atel le pakhat na ani chiang hle inti siak na anzo felatranga ni nuwa Ingrid hian athom no hak tura tute mo chuan marcha anlotat ni na soya ataksa avualin avunga inti siak na tang hian achol angai thel ni na tarlangane hethil thleng hi chui chian ania Forensic Science Institute chuan akorle makeup brasa marcha hi a omlo nia soin Ingrid hi dot soya anpu letlinga a hming cheletling ta ne chik zoka an chui chian hnuwa chuan athom no hi khoidanglam alo ni nge ti mu chua hania inti siak na thok tura ronin pe pakhatin a khoi niin pakhatna ani lo na tura a hmalak na hania mase adang zo talobane Miss Universe thlanna ro chuan Ingrid hi elimination round atlat hungane Amanda Longacre kumsang ni sompali Miss Delaware tan Amanda hi thlantlina niya kumsom ni palimi ane mi satana an thlanna tanga kar ni nuwa alallukhum le a scholarship don dollar sing khat le sang khat chu chu sak kania Miss Universe inti siak na tel turin a upat to wangane Amanda hi October thla kumsom ni panga atling dona Miss USA thlanna hi September thla nei turnin kumsom pasari tanga kumsom ni paliin kartan tel thei ania Miss Delaware hi achalma ma antitane Helen Morgan Miss World lallukhum kalsan masaberania kumsang khazakwa somsari palia khan Miss World somni palina tan thlantinane mase heyukenu hian lallukhuma tanga nilihnuwa fa anei to wangin ani na hi akalsana aya South Africa nula Annalyn Criel chu Miss World tan puanane Yolande Fox kumsang khazakwa somnga pakhat Miss America thlanna Yolande hian Alabama State ai haronoa Miss Mizoram masalama sawisel na sat swimsuit chungcha nga khan kumsang khazakwa somnga pakhata hian anlo buai ve tone Yolande hian vantlang hmuwa swimsuit hak adu ta der lo maya meicheza omna ti borban na niangain
lungoi lo na lan tir na te atel ta zo ka ne achet dana wang hian he in ti siak na sponsor tu pakhat Catalina swimwear chu anin nu do pha heta trang bok hian Miss thlanna buat sai tu in haltak Miss USA le Miss Universe chu apian chua pha bokane Jena Talakova Miss Universe Canada thlanna Jena hi top 12 finally satrangin disqualified tania he in ti siak na hi meichia piang te tan chawani ye ti wangane Miss thlanna hian tuai hi telphalta se mei chenol puyai ma ketwalk zeitur po hi anom nge yang Jena po hi mipa meichi anga insiam to transgender ania chu wangin nol hanita Miss Universe point hemin huloka hian transgender te chu inti siak na tel an phal lo zui ta ne Oksana Fedorova kumsang ni pahnia Miss Universe ta na thlan Russian nula Oksana Fedorova hi lallukhum khumatranga tharei lo te hnuwa arai ti thua thanga lallukhum khum tu ani laya pasal lo neyemo lo rayemo anom chuan Miss ni na kha abodo na wangin Miss Universe organization lam hian lallukhum chu an chu sakta ne Fedorova ro chuan arai lo thule zirna chhun zom hadu wangin Miss Universe ani na anga atna chan vote chu athok theilowa chu wangin alallukhum hi kalsan ani thu asoi thungane Fedorova hi Miss Universe lallukhum an chu sakma saberniin Panama nula Justin Paseki hena Miki Moto Crown chu hlan hanita Pasek hi Panama nula zinga Miss Universe ni thei masaber ani ve ta thung Fedorova hi kumsang hi som pakhata khan Global Beauty sin ngai da na la khoma chuan Miss Universe zinga a male thabera thlan chuania kumsang hi som pahnia Russia rama meiche male thabera anlo thlang to bokane Vanessa Williams kumsang zakwa somriat pali Miss America thlanna New York contestant Vanessa Williams chuan pakhatna ahawa mi hangzinga Miss America ni thei masaberane mase lallukhumero chu akhum reilo khop mai hemikum September tha a puitling chanchin bu pakhat chuan asaruak thala karon ti chuaka Miss America ani na hi nol niin pahni na chu pakhatna anpuang zuita ne Vanessa Williams hi lemchan lama le zai lama kala a hlotling zui viau thunga kumsang ni som paruka Miss America an thlan trum khan abuat saitu te chuan ani na an hli saka wang hian ngai dam an dil nge ane Steve Harvey Miss Universe soyapiangin kumsang ni som panga a an host Steve Harvey an pakhatna apuan sual kha khovelin angai tua chuak to don ninalang Miss Colombia Ariana Gutierrez chu Miss Universe ta na puanga mase azia ka ngei po Miss Philippines Alonzo Urtbeck chu pakhatna ani thunga lallukhum anin khum tir vek to chu anson le tavel ani kha pakhatna le pahnina tan po nuam lo Steve tan tak po nuam lo tak kani ome Twitter kaltlangin Steve hian ngai damadila mase apoi tur chu apoi zo vek to thungane hetiang de bok hian kumsan hi som palia khan Miss Florida tan Elizabeth Fettstel chu puana lo ni to a mase Miss an reilo karni hnuwa judge te chuan Mark an bel sual tian thre chuak le ta runner up Victoria Cowen chu Miss Florida tan puan ani ta zoka Fetchel hian Miss America inti siak na ahma chon thei talowane Miss Florida lam hi an chang che thei khop mai kumsang hi som paruk khan Miss Florida USA 2017 atan Genesis Davila chu thanania niruk nuwa ani na hi hli saknin anin ti siak lai khan asam siama makeup devel turin professional arwaya hei hi dan kalani tin abuat saitu te hian alallukhum hi anchu saka Davila hian Miss thlanna buat saitu te hi inti mingchiat na le bum mang anga inpu wangin dollar makta duai sompanga Putin akhing zui ve bokane Seislen hayala lallukhum in chu sakkara hian kumsang ni sompanga a Brazila Miss Amazon an thlanna chuan a contestant zokin lallukhum an lo in chu ve thung
Miss Amazonatan hian Carol Toledo chu thlanania contestant zingami hayala hian o mai tin Keroli an thlang chu angai dan hani talova alal lukhum chu aphi thak saka thinrim takin do sa na tangin achuak taw ngal nal nalani contestant then khatin maktia an thlir lain a thenin aom verenge tilan tirnan anlu anlo buzau hlomani anua hayala hi a in soifia sumthil ti theina wanga tlingani Amazon mi puite chuan sumwanga tling hi kan ngai sang lo tilan tirnan alal lukhum kha kaphi thak sakta ni tina soyane Maria Jose Alvarado kumsan hi sompali Miss World thlanna Honduras ayo turin Maria hi Miss Honduras World tatan April tha thantlinania Miss World in ti siakna annei ma thlani lawma Maria le unawnu Sofia Trinidad te chu tha ani tathung Honduras hian anula kumsom pakwa upa zana lantirnan anramayo tur hi thlang talovin hemi kuma hian Miss Wala nula antir du lawane